Apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana. Kega anu yesae, tanah yesae. Ya ku idi malai tanana tahu na mosi di mimeter atau si jakka na panonrui anak tamak bangung atau nonrui anak tamak tanah tanang nak katui anak ta sininna selena idi mana ngicalla. Tahu malai aselena anak ta tapi idi lolongang ipacalan acilaka payapunai. Ini penting, hati-hati ke Pak. Nah itu ampai sampajangnya na Pak Guru ki manca ji orang bertakwa. Kika yasang, yaitu sampajang mangaribi ya ko tuoi lampui sian rakat tajamah. Ko tuoi lampui sian rakam. Telu. Ya ko mati lampui. Ha? Telu mato. Mata na dua na. Kan itu na pita. Ha? Maka daki dena tarima ipong Allah Ta'ala ko dena telu. Ya ko iya tu ipake Pak dalam kehidupan madecing. Anggota dewan dito ka oh. Anggota dewan melo matanda tangan mesti kekuatin air. Sebab dia gacau nyamang itu pajabai Pak wad di masjid taman surga. Iya di ustaz semaka watang. Siaga ustaz ko wajo. Ha? Madatu to? Siaga anggota dewan. Cedem. Makanya pemelo itama surga anggota dewan ni cina sebab cedem jumlahna masih jatama dia na antri. Yo pui di ustaz na motta mai surga antri toki apa megai. Negeri apalagi ko Pak Bupati. Jadi dinami. Dia antri. Iko meta surga masih ja. Tapi si balikan na ko meta marana ka masih jato. Pak langsung ijalok kahe. Itu. Jadi ustaz ko to meta neraka matengah-tengah to Pak mega boy. Pak katutus tas tama neraka. Kega ale na mapangiwan na dina sewada. Katutus tas Pak dina sewada. Sale ustaz senasa ustaz bidah. Dina melo sewada kusuruntu. Bahaya to ya tu. Jamaah na tama suruga gili ni mite. Wih, mana ke Pak ustaz ko neraka? Ambi kau ketus tas. Nasa pampagiwangi je waktu tapole macarame kadaon roni oko tu idi. Itu makanya menyamat tu Pak idi jamaah na moy matin roki kato talolongan. Iya idi ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni. Pak mega to ustaz Pak gara-gara rampelo na joka. Mega nape talipongi na sakendra. Siaga tapayero. Ini bahaya. Aja lalu Pak Bu. Ya kong kana ta manca jima manca ustaz saja lalu. Pak mega makoko apa agama diperjualbelikan. Tak selalu. Saya saja ini belum tentu selamat. Belum tentu. Padahal langka kaidah nalengak gurutta. Kalau kau macarama nak nang kagaga nalek kota, jangan buka. Masukkan di satu tempat, butuh pun apa musuh teh buka rako. Sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya. Pak kapa muitai na talipongi kota pasti ma peringarangi balisi kada seko tokor. Ya kau macarama kau tulia maniro seko. Iya. Aja tak ada ustaz bawa namopu imang. Makanya periampelo idie kong katalingi ko lema baca doang. Aja ni loko na pitaro kese na tole. Di 10 sak buburu ilepi. Melodo pu imam. Enggak. Iya. Makome ma jadi pabu makura syukuruki. Mapabotingi malaki caya-caya mayaki eletong. Si polos so nalinga tawe. Si so malinga tawe tau mapadisyo ko bali bolata tarten remana sena. Dia nama inga. Si di juta padi mariawi wajah. Mapanre tamaki yoli ni guruna yalengi ampalo 250 sabu talu taungina pengajian nata. Reke ni gare. 360 hari dalam 1 tahun. Berarti lebih sisa butau, lebih sisa buasona na Pak Guru anak tahu. Siapa talingi 350 sabu bagi 1000. Tanah 75 rupiah. Maga. Dia syukuruki makanya kau temai anak tak lengi motor Pak Ustaz. Itu. Pari kong katau mate. Madari kaya mari je nak kasoro papisaunya ro kasoro seprimbe si baranja matingka. Na dia na pakai pu imaya tu karosoro itu makumpan. Ilulung lagi sangat lo bolana pu imang napataru mi menre rakenge engka to imam maca Pak na balu itu emang Pak biasa runtu imam mesa kasoro kade pagi pu imang nasa kasoro tomate pastas de to ni pakai balu itu emang
Na di napake. Nasa primbe napake. Po ima, napatabawa kasorok kau-kawang kampu na. Naman to napake. Pa may katopo tapataw sa lapahaji. Ang kakaluarga na mate, naleni waju si pasa po ima. Wajun na tau matewi nalengi. Tau mate macomo, iman na madoko. Piko ni. Majasa tadi limana. Melomi ko napake yaro waju jue pu iman nakya palang, makanya aja na waju talengi, aja na pakeang tapariam palokang idi na patoki. Ini wakafnya almarhum atau almarhumah, mohon dibalikan satu setel pakaian sholat. Pakumaniro aja na di maliangi pangkatoto pu iman na po mak baju pink ya na dali na pamali itu. Tapi dito na ko imata ko de. Iya. Aja kama baju bolo talengi na cecay. Iya ko alina na mali manasani napake masampajang. Makaraga ko ni naliagi alina to tipape mato. Ano yan urusata? Itu penting. Nasabaya ko pakai talengi dia napake. Saya pernah ceramah di Kolaka Utara. Bola ima wonroy. Si di lamari puro songko bolong. Nasa itaki songko pa ustaz ang kamati masih tujuh dah. Kemana migalada je? Lolo baki lolo jasa. Nasa nganu tau mati mana tu Pak Ustaz. Tak kumadi tak pakai nasa na nomor apa mi songko ku Ustaz. Nanti kagak nasa takutannya tau mati anak dia situ je songko na. Maka ni ko makiro. Dia nak palang mubasir mi Pak berita. Tapahangi tapi dia tu nak kok di. Ha? Maka taruba yero.